Talafalava o talafou mai le sifofonga le lau mua i Wellington mo le nei aso wharaile aso tolu no ve malu a whelua tolu. Ele i tele se taliani al palimia whaaulioli Christopher Luxon ina ua whesilingia e tusitala i sona finangalo e whaatatau i la lātou polisi e au fiai keni pe ona folosia a olumana i le pālota. Ua sailia e le keni o le Mongrel Mob whautuanga whaaletu la fono e whaatatau ia inga whaavaya le National. Awa ua whaatulanga ele pāti e whaavaenga e taula e iaila lātou sila pe a whaavaila lātou whainga mālo e whaata iala le National po fofuanga mō keni e au fiaile whaasao tō ninga mapine a keni ino whanga lau tele. Tusi e whaata apea ini keni ino whanga lau tele o se vaenga fōua leo ma whaamamafa whaasalanga e tu uina i keni pe a soli tu la fono. Na sauno Luxon o le awhainga tā o na iaitanga tai keni i lalo le taita inga le National. Na whaalia e ara mangapo o se tasi o loia o lo popole i le polisi o na ono a whaina i tu la fono o aia te taua tangata. E tele ofisa au nanga lau tele ua si itiala tō tupe whaalu i kona karate ma whaatala noanga. Pe tu sau le ono svulpa sene le fua o ngā tutonu. Pe a whaatusa i le taimi aile i o mai le COVID se fuluiva i le atu noo. Na whaalia i whainumera fōu e whaapea talo mai le luafe se fuluiva. E silia ma le se lau 5 svulpa sene tupe whaalu a isi ofisa e tutongi ai kone karate tuma oti. I le taua whaai ua o atu i le tasi tesima le 2 biliona tāla i le atausanga ma le tausanga e o mai le o ngā tutonu o le lua whelua tolu. Sa tau la ile sila ali komisi mo au nanga lau tele i le whaalawiloanga o alau whaasalalaunga na paula i titiai tupe whaalu ma le se 10% whaatapula o le whaalunga o tupe mo kone karate ma komiti fautua. O ofisa i se furupito i lunga i le lisi o ofisa o lo o te telea la tau tupe whaalu e au fia i ofisa e whaauluru i aile matanga luenga wa onga. Sa masani o na umia i le ofisa o la fonga. O le matanga luenga o le atina enga wanga fiso o tae mamanuia lau tele, whaapea le matanga luenga o puna o whaale na atura ma le sio manga, na si itia maununga la tau tupe whaalu talo mai le luafe se fuluiva. E silia ma le se lau miliona ta lana whaiti itia i pili mo kone karate, ale matanga luenga o le soifua ma lolo ina. O le vai aso nei na whaalawilo mai aile i unga o le whaamasinonga, a se tasi o whaia onga wa onga a mata i ti Taipei porirua Tracy Sienna Jane Brown. Sa tula i lumal whaamasinonga whaapitoa o mata upu i whaia onga, le Teachers Disciplinary Tribunal. Na whaasalaina Brown i se salatupe tolu afe se lau fitus fulfata la, ma whaalea ngā ina lona laisene whaia onga, o na o ananga i oinga na whaia, na ialokai na se tamaititi totonu o se tano i lea onga e ui ina tangi. Na iau uina le tau au le tamaititi masisi i lunga, ma whaamatau e na te whaau o 5 i o na fōlinga. E ai fo i taimina lokai e Brown tamaiti i whafo o le potua onga. O le luafe se 5 na amata le sitalai Brown o ia o se whaia onga le sitala. Ma amata whaia onga ai i lea onga amata a le All About Children Child Care Center i ti Taipei porirua i le luafe se 5. Ua toi talo sanga tangata o a Aiokoa, ina ia whaamawai le pule sili o le pule ngā nuu whaitu mālo Stephen Perry. Sa whaamawai Perry mai lona tofinga, ona o le le o le lava ma le pule nuu Ben Powell. O le masina taluaina fofua e tu uai e Perry le pule ngā nuu peitai na whaalia ili poti le asona nafi. O le atoi whaawawi lona tofinga, a o tausa ili ai se tasi e suitu langa i ai. E silia ma le tolu se lau tangata ua sainia le talosanga na tuuina atu i le pule ngā nuu i le asona nafi e ave e sia whaamalosi ai Perry mai lona tofinga. Sa fautua ina le PPTA ma pulea onga wa onga i aukilani, e nofo sa auni ona ole si itia mawanunga o numero o tamaiti ia onga, ona ole to atele o tangata whaimalanga mai i New Zealand e au mawai. E lata ili se fulu ono afe tamaiti fau na whaaulu ia onga, i totono le atunu i le tausanga nei. Mao aukilani e valu afe tamaiti ia onga fau whaau popo, o se si itanga tele tanu mai le lua se fulu tausanga taluai. O le to atele o tamaiti fau, o lo o umia e mātua pepa nofo mau po o visa whaingaluenga. I se whaamatalanga se tasi o pulea onga e whaapea, o le amatanga o tausanga e masani o na whaaulu ai tamaiti a onga fau. Peitai, ua wa aia tamaiti fau e whaaulu atu i aso taitasi. O le popolenga tele i pulea onga, ina na ia whai naita i ala, ai maise o lo o whea ngaile atu nuu, ma le to ai titi o whaia onga.
Na tapunia se vaenga o le awala Terrace I Wellington ma le fetaula I ngā ala I Aurora Terrace, la taile mautafono o le palemene I se whaalawelawe tau taawale na feto ai taawale lua I le awauli ana nafi. E tusa ma le 8 minute whatu a taunu o atu ofisa tali atu I whaalawelawe whaafua sei. Ma o loo whaata o tolia le tangata I toatasi I le whale mai. Ua tuina atu se tusia le MPI le kamupani o lo ngao sia le waitau mafa ua whaingoina o le arepa po o le brain drink. E tusia I lunga whaailoilo I le tāua ma le te leo le au ngao lea waitau mafa I le whai ai o le tangata tulou pe a tau mawhaina. Ua whautuaina I le MPI ina ia ave ese whaailoilo ia e iai I tustusinga e winga I le whaalelea o le soifua maloloina o le tangata pe a tau mawhaina lea vai ona ele moni pe ona maua I suenga. O loa are arepa ua folafola mai ai mea ai pāleni ua whaamaonia whaasaya nisi mo le whai ai. Ua iloiloina nei isi la asanga mo le kamupani mai mo o mia I lalo le tula fono le whaalelea atili o whaailoilo ma whaasala launga. Ina ne ita ise se ina I tangata whaatau ma ole amata ituina ele matanga luenga ma wa ai pe usita ia. Ua no fauta le pule nuu o le pulenga nuu whaaitu maloa Hastings, Sandra Haslers, ia afianga o tangata matutua isi I tanga fau I tau o whale nofo maututongi a le pulenga nuu. E amatai le whaiungo Januari le tausanga fau, ona tutongi e tangata nofo maututongi le tai lua se lau ono se fuluta la I le vai aso, mo ila taolo ono fo maututongi I whale e lua se lau lua se fulu a le pulenga nuu I Flaxmere, Hastings, ma Havelock I matu. Si itia mai le se lau sfulu fitu ta la na masani ai mo tangata ua tele tausanga ono nofo ai I whale, ma le se lau fitu valu ta la mo tangata fau. E lua pasene na si iti ai whale nofo maututongi, I tausanga ta itasi tanu mai le luafe se fulu wha, se ivangana ai le luafe lua se fulu, ina ua tau fie le malo si tanga I whale ona o le tapunia o le atunu o I le wha mai. O ai ai ngā fōwe anga wa ai I whale nofo maututongi mo tangata matutua, ua suia mai ai le 5 tausanga le matua pesili atu o tangata talosanga, I le 5 tausanga pesili atu, ua iai le taimi nei. Ua wala au le sa avea mawhaia onga le oropeleki Sir Steve Hansen, ina ia whaia se suinga I tula fono le lakapi e ala I le ave eseo le TMO, ona ua avea mawhaafita auli, ua ave esea I le pule aina I le laufali o le taalonga. Na saunoa Hansen I lunga le porkalamea le Sky Sports, le breakdown, o le laufali le ana whaatautaia le taalonga I le vao le oropeleki ma Afrika, Wayne Barnes, e le o se whaafita auli tele ia te ia, e ui o ia sa nafa, ma le whaafoina o le taalonga. Ua sola aso na whaatautaia I le laufali taalonga, sa le ia I se whaalawelawe tele mai le TMO, pei ona saunoa Hansen, sa ia whaamanino lona le fia I le tele o whaai unga o le taalonga, ai mai se whaai unga na tau fiso o ai le taalonga, ona o le TMO. Pau le taimi e mo o miai e le laufali I le TMO, pe aia le mautinoa ni vaenga, pe misi ilana wa ai. Ona fesiri le ai o le laufali, mo se whaamautuina o sana whaai unga, pe ona saunoa Hansen. O tangata whaimalanga mai initia, saina ma Filipaina, e pito I to atele le numera, ua si itia mawalunga I le whaitaua whae o tangata I New Zealand, pe ona iai I li potifoa le ofiso numera whaamaumawina le Stats New Zealand. I le whaitau wha le tausanga e o mai le aso tolu se fulutasio au kuso le tausanga nei, e lua se lau lua 5 afe wha se lau tangata whau malanga mai to tono New Zealand. O le fase fululu afe ono se lau o tangata sitiseni New Zealand na malanga e se atu I le tausanga nei, na mawhaiona toi suitu ulanga, mawhaupoponu mera o tangata I tangata malanga mai tutono le atu nuu. Le se lau 5 se fululu afe valu se lau o tangata e le sitiseni New Zealand na malanga mai tutono le atu nuu. O lo whaau awana to atele tangata malanga mai e le oni tangata sitiseni New Zealand, mai le valu o le to aivo I la tau e whai malanga mai e whaongai nai tusi folau ese, e le oni tusi folau New Zealand. Mai au kuso le tausanga taluai e o mai au kuso le tausanga nei, e tolu valu afe se lau I wafitu tangata malanga mai initia. Mai whaafaa le whaopoponga, whaatuse tausanga ua tuanai. Tolu se fulu afe, tolu se lau 5 se fulu tangata mai Filipaina, 5 afe 2 se lau I watolu mai Sri Lanka, ma le tolu afe fitu se lau 2 se fulu o tangata mai Vietnam. I taalonga, ua toi wala awina le ali kilikiti o Kyle Jameson, e malanga atu initia mo le whaangasolonga o taalonga kilikiti o le ipo le lanolangi, e suitulanga I o lo manunua mo le au o le Black Caps.
O Jameson sa suia Tim Southey i le amatanga mai o le taamirosanga, ma o le atau nui initia a o tāpena i le taalonga ane Black Caps ma le awa Pakistana i le aso a tae ao. Talafo ia mai le siufofonga o le laumua mo le nivaenga